the rhetoric of regime change and its agencies substituting government who put little green men inside Ukraine to ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ሰናይ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ምንዮተይ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዋ እያ ፕሊዝ ካብተን ብዕምቆት ወላ ደጋጊምኩም ክትሰምዕዋ ዘለኩም እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓለምና ከም መዝሙር ኮይኑ ብተደጋጋሚ ዝድገም ቃና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ምርጫ ናይ ፍትሒ ገለገለ ተባሂሉ ክዝረብ ከሎ ብፍላይ ብምዕራባውያን ዓለም ክዝረብ ከሎ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን በኣሜሪካ ክዝረብ ከሎ እንታይ ማለቶም ምዃኑ ክርዳኣና ክኽእል ኣለዎ ድሓን እዛ ዓመት እዚኣ ብቕልል ዝበለ ክረዳኩም እየ 2024 እቲ ዝበዝሐ ምርጫ ናይ ዓለምና ዝካየደሉ እዩ ኣዞ ዳርጋ 40 ሚታዊ 30 ሚታዊ ህዝቢ ዓለምና ምርጫ ከካይድ እዩ እዚ ምርጫታት እዚ ድሮ ኣብ ቀዳማይ ወርሒ ሓደ ጀሚሩ ኣሎ ብታይዋን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ዓመት እዚኣ ዓመተ ምርጫ ተባሂላ ዘላ ከምኡ ከምዃኑ መጠን ድማ ብፍላይ ተን ዓበይቲ ሃገራት ከምኡ ድማ ነቕነቕ ዝብላ ዘለዋ ሃገራት እቲ ምትትታው ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ከም ዝመስል ክንርኢና ሓደ ህያው ኣብነት ድማ መጀመርያ ኣብ ፓኪስታን ኣብዚኣ ቅንያት እዚኣ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ድራማ ክንርኢና ብኩሉ ኤክስፐርት ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ናይ ኣሜሪካ ምትትታው ኣብ ምርጫ እንታይ ከም ዝመስል ልክዕ ክላሲካል ኬዝ ወይ ድማ ግልፂ ዝኾነ ኬዝ ክንርኢና እዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ብግልፂ ምስ ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ዝመለሶ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ክንርኢና ኣብ ተግባር ከመይ ይሰርሓሎ ድማ ክንርኢና ኤግዛክትሊ ዋን ቱ ዋን ክድገም ከሎ ክንርኢና መጀመርያ እስከ በዚያ ኣርእስቲ እዚኣ ንጀምር what's going on challenging, divided, hubris, illusion, dramatic, a year of transition. So እዚ ዓመት እዚኣ ብጣዕሚ ከባድ ዓመት እያ ክትከውን ምክንያቱ ኣብ ሓደ ግዜ ብዙሕ ምርጫታት ምኻ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን ገለ ካብን ህንዲ ምርጫ ክትገብር እያ ፓኪስታን ትገብራላ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ዘለወን እዩ ኤውሮፓ ሕብረት ምርጫ ክገብር እዩ ኣሜሪካ ምርጫ ክትገብር እያ ስለዚ እዚአን ብውሑድ እየ ነገራክ ዘሎ ሜክሲኮ ኣሎ ካልኦት ዓበይቲ ሃገራት ኣለዋ ዝገብራ ስለዚ there is going to be a lot of change ኣብዛ ዓመት እዚ እዚ ድማ ነቲ ብፍላይ ኣብ ሓደ ዓይነት ክግበር ከሎ ነቶም ምትትታው ዝገብሩ ከመይ ገይሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ክንርኢና ሕጂ listen now. But what I think that 2023 will be remembered as is the time when democracy in Europe and in the United States became such a hypocritical cry call, such a hypocritical project. at the beginning እንታይ ብለኩም ዘኒዩ ኣብ 2023 ጀሚሩ ዲሞክራሲ ዝበሃል ናይ ምስሉይነትን ናይ ሓሶትን ኣካይዳ ምዃኑ ወይ ድማ ንስኻ ትገብሮን ብኣፍካ ትብሎን ብተግባርካ ትገብሮን ነንበይኑ ዓይነት ማለት እዩ እዚ ናይ ፎርመር ናይ ግሪክ ፋይናንስ ሚኒስተር ዝነበረ እዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲን ብዛዕባ እዚ ኣካይዳ ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ድማ ክሪቲካሊ ዝነቅፍ እዩ ሓደ ካብ ኩሉ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ባንክታትን ነቶም ሰብ ሃብትን ብድሕሪ መጋረጃ ነቲ ምርጫታት ድዩ ነዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ድዩ ዋላ ነዚ ሚድያ ድዩ ከመይ ገይሮም ይቆፃፀሮ ብተሪ ዝቃዋሚ እዩ መንግስቲ ናይ ግሪክ ክወድቕ ከሎ ሓላፊ ዝነበረ እዩ ነቲ ኩነታት ድማ ብሰፊሑ ዝገልፅ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ very very insightful ሓበሬታ ዝህብ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ምስሉይነት ዘለዎ ብትክክል ነቶም ድኻታት ሃገራት ከገልግል ዘይክእል ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ንረብሖም ዝግበር ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ካልኦት Hypocritical project. at the beginning of the war in Ukraine Biden said the Russian economy will be asphyxiated. The sanctions we imposed have generated 2/3 of the world joining us. ሓደ ካብቲ ብገልፂ ምዕራባዊ ዓለም በይኑ ከም ዝኾነ ዘነፀረሉ ድማ ኣብ ዩክሬን እገዳ ክገብሩ ከለዉ 2.3 ከባቢ 67 ሚታዊት ህዝቢ ዓለም ምሳና ኮይኑ ንራሽያ ክግዳዩ እሞ ፑቲን ድማ ተኣጊዱ ክእለዩ ኣብ ተጨፍሊቁ ቁጠቡን ገለመሊን ክጠፊ ዝብል ትዕቢት ዝመልኦ ኣብ ትክክለኛ ነቲ ትክክለኛ ሪያሊቲ ዘየነፀረ ኣካይዳ ዝፈጠሮ ኩነታት ክንርኢና ኣብዚ ሕጂ ከነስተውዕሉ ዘለና ፕሊዝ መጀመርያ ነዛ ቪድዮ ክሳብ እዚኣ መጀመርያ ክትርእይዋ ከለኹም ላይክ ግበሩ ላይክ ጌርኩም ተኣቲኹም ነዚ ቻነል ነቲ ፃዕርና ትሕግዝዎ ምክንያቱ ብዙሕ ድኻም ዝወፅኦ ቪድዮታት ስለ ዝኾነ እስከ ድሓን በዚያ ንቐፅል Because no matter how many millions the United States and the Europeans encouraged by the United States were pouring into Ukraine, no matter how many armaments they were giving, it was not possible for them to help Ukraine to defeat Russia. So you cannot stay away from the conflict even if you don't. So
ኣብ ዩክሬን ገንዘብ ድሕሪ ገንዘብ ኣፅዋር ድሕሪ ኣፅዋር ኩሉ ዓይነት ሞራል ኤውሮጳ ኔቶ ኣሜሪካ ኩላቶም ተቲኖም ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፁ ይከኣሉም በንፃሩ ለንቀነ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ከምፃልኩም እየ ፑቲን ኢንተርቪው ገይሩ ንኢንተርነት ዳርጋ ሰይርዎ ይበሃል ኣሎ ሂብሮክ ኢንተርነት ይበሃል ኣሎ ዳርጋ ማዕከል ናይ ዓለም ብምሉእ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ግዜ ተረኺባ ብድሕሪት ከምፃልኩም እየ ገለ ካብትን ዝበለን ምክንያቱ ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢሙ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምስሉይነትን ሓሶትን ይነብሩ ከም ዘለዉ ኣእሚንዎም ኣሎ ድሓን እዚ ከም ኢንትሮዳክሽን እየ ዝበኩም ዘለኹ ክሳብ ክንደይ እቲ ዓለምና ካብ ዲሞክራሲን ኣካይዳ ናይ ምዕራብን ስልችዋ ከም ዘሎ directly participate in this. We get used to see the rest of the world through the lenses of this. ብሓፈሻ ኣብ ነቲ ኩነታት ድማ ነታ ዝነበረታ ተወሰኸታ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ምስ ተራእየት ድማ ዓለም እዚ ኩነታት እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እዩ እናበለ ኣብ ዝብል እምነት ክትመፅእ ክኢላ ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ ከይድ ዘሎ ክንርኢ ኢና መጀመርያ ምርጫ ኣብ ፓኪስታን ዝካየድ ዘሎ ክንርኢ ኢና ንሪኦ ፀናሕና ብደረጃ ዓለም እቲ ዲሞክራሲ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ትክክል ከም ዘይሰርሕ ዘሎ ኢና ንርኢ ፀኒና ሕጂ እንታይ ክንርኢ ኢና ኣብ ፓኪስታን ከንታይ ይካየድ ኣሎ እዛ ቪድዮ ኩላ ክሪኣ ይኮንኩ ንእሽተይ ክፋለ ክርኢ ምክንያቱ ፕሮፌሰር ጀፈሪ ሳክስ ኤግዛክትሊ እዛ ኬዝ እዚኣ ብውሽጣዊ ሓበሬታ ከመይ ኢላ ከም ዝተሰርሐት ትሕብረና እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ዲሞክራሲ ዝብል ቪድዮ ሰብሲ ነዛ ቪድዮ ስደድሉ ቢካዝ እዚ ብሪሰርች ዝተሰነየ ኣብ ፋክት ኣብ መሬት ዝግበር ዘሎ ሓቂ ኢና ክንርኢ ሌትስ ጎ Clear your calendar, grab some popcorn and buckle in because this weekend is going to be rocky. Pakistan's election has just delivered the mother of all surprises, a googly for the ages. And at the receiving end is the army, a seasoned batter who's seen it all. So who will prevail in this high-stakes contest? Let's look at the scoreline first. Nawaz Sharif's Pakistan Muslim League is at 43 seats, the Bhutto's PPP at 28. And now for the big surprise, candidates backed by Imran Khan at 57. Pakistan's National Assembly has 266 seats. So to form a government, you need 134, and Imran Khan is in pole position. So, እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ሰለስተ ፓርቲታት ተወዳዲሮም ኣብቲ ምርጫ ማለት እዩ እቲ ሓደ እቲ ኢምራን ካን ዝበሃል ብጥቃ ዘሎ 57% ዘለዎ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ናይ ቲፒኤልኤን ፒኤምኤል ዝበሃል ፓርቲ ነዋዝ ሸሪፍ ዝበሃል እዩ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ እዩ ሕጂ ድማ ክምረፅ ዝሕሰብ ዘሎ እዩ ተኻላይ ድማ ፒፒፒ ዝበሃል ድማ ማለት እዩ እቲ ቁፅሪ ሓደ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺቦም ዘለዎ ኣብቲ ባይቶ እቲ ኢምራን ካን መራሒ ናይቲ ፓርቲ ኣበይ ኣሎ መሲልኩም እስር ቤት ኣትዩ ኣሎ ተኣሲሩ ኣሎ እንታይ ገይሩ ፍብረኻ ብድሕሪ መጋረጃ ነዛ ፍብረኻ እዚኣ ኣሜሪካ ከመይ ገይራ ሃንዲሳታ ነቲ ህዝቢ ክመርፆ ዝደሊ ነቲ ንህዝቢ ከገልግል እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ሰብ ንዲሞክራሲ ኣየገልግልን ኢሎም ብትሕቲ መጋረጃ ብወታደራት በቲ ወታደራዊ ሓይል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘሎ ንረብሓ ኣሜሪካ ዘገልግል ዘሎን ኣብ እስር ቤት 10 ዓመት ፍሪዶም ኣብ ዝቕንያት ናይ ምርጫ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ፅንፅዋይ ወይ ተመሳሳሊ ምልክት ኣበይ ንርኢ ኣለና ኣብቲ ርእሱ ኩሉ ዲሞክራሲ ትበሃል ኣሜሪካ ነቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ዝደልዮ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ብዝተፈላለየ ኬዝ ገይሮም ኣብ እስር ቤት ክእትውዎ ይደልዩ ኣለዉ ይሲ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ብኣፎም ዝነግርዎ ንባዕሎም ንክነግርዎ እውን ዝከብዶም ዘሎ ግደፍ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ዝነበሩ መጀመርዮም ኣይኮነን ድሓን መብርሂ ክኾነልኩም እዚኣ ንእሽተይ ክወስኸልኩም እየ ካብቲ መደብና ተውፃእና ኣይኮነትን ግን ንክንመሃረላ ስለትሕግዝ እያ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዝተፈተነ እዚ ብሓግ ክሳብ ክንደይ ብትዕቢት ክሓቱ ከለዉ ራእይዎ President, you know the rhetoric of regime change is headed towards you from the United States. They are actively looking for a new Syrian leader. They're granting visas and visits to Syrian opposition. እዚኣ ክርስቲያና ማንፖርት በሃል ናይ ሲኤንኤን ሪፖርተር እያ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሱርያ ባሻር አልአሳድ መንግስቲ ኣሜሪካን መሻርክቱን ንስኻ ክትቅየር ካብ ስልጣን ናትካ መንግስቲ ረጂም ቼንጅ ንክኸውን ተወሲኑ እዩ ምስቶም ተፃባእትካ ድማ ርክብ ይካየድ ኣሎ እንታይ ይስማዓካ ኣሎ ኣበየት ድርቅና ከምዚ ዓይነት ሕቶ ፊት ንፊት ንሕና ኩልና ንገብር ዓቕሚ ስለ ዘሎ ዝትንክፈና የለን ዝበለ እምበር ንመራሒ ክንፍንቅለካ ንሓስብ ኣለና ኢልካ ዝሕተት ዘገርም እዩ ግን ስምዕዎ እንታይ ኢልዋ ነይሩ They're talking about isolating you diplomatically and perhaps a coup d'etat or your regime crumbling. ምናልባት ብዕልዋ መንግስቲ ከኣልዩኻ ይኾኑ ምናልባት ካልእ ኣማራፅናትካ ስልጣን ምቕያር ክኸውን ይኽእል ነቶም ሪሊ ኣብ ገፁ እያ ትነግሮ ዘለና ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ዝኣክል ንህዝቡ ክመርሕ ዝመፀ And perhaps a coup d'etat or your regime crumbling. What are you thinking about that? I feel very confident
for one reason, because I was made in Syria, I wasn't made in the United States, so I'm not worried. This is Syrian decision should be made by منو متممان على النيل مليسولا اب ميدين امريكا يكون كنا ميدين سوريا اب هاجري زلوه حزبي دما نحزبي امين دما كونفيدنت بخون يلو امريكا كل زلو من قد فتينا خد كيرو اي كالتن سلامتاي راشان ايرانن حجزو سلاز مرچو بطلبناته مالتي سو ازي اتي ريجيم تشينج زبال ساكندي كم سرحوا لزنبر تمساسال دما ابزي باكستان حنت باكستان يمزطقوم نيرهم بزح نغرا دما مس باكستان سرحوا نيرهم دتمنكس دما بتحت بعلوم يمززورو هند دما ابسقاتي زلوم كباكستان. But Nawaz Sharif doesn't seem to care. He visited his party headquarters a short while back, and Sharif says he has won this election. Muslim League Noon is the largest single party in the country today after the elections. और मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क को भंवर زيت نواز شريف زبالي كيس عاري سعيريلو يزارب الله سلامتاي كم خون كيلو سلامتاي امونغو مرجع اتيوم كم سوق قبرو خيلهم زي الجيم نايتي كما يجرو كم سرح كما يجر كانت كونتات اب امازيس كابرب حاخات تو ينا نرزلنا زي اب سلطان الله تقصل يدلي وصلوا زلو जिनको भी मैंडेट मिला है. How about that? His party is trailing, but Nawaz Sharif says he has won the election. Well, that's Pakistani politics for you. Nawaz So كيس عرى خلو قدمي كال بارت خلو سعرنا الله يبلا له مهنياتنا تمرحي أسير وصل زلو. Sharif's plan is to build a coalition. He says he will reach out to other parties. But why is he celebrating prematurely? What exactly happened in the last 24 hours? Let's recap. Voting in Pakistan ended at 5 p.m. local time yesterday. Then the drama began. Pakistan's election commission began counting the votes. Most of us had the same expectation, an easy victory for Nawaz Sharif. After all, the army had played every dirty trick. Imran Khan was in jail. His party had lost its election symbol, the bat. Its top leaders were in... So, كم تري ودا لهم زيام يوم تمودا درت نيرم كله تتريكسني من حد مريجا نخسر قوز جبر عجباب كله تجاريو تزجرم أمريكا بدحريو سلزلايا سلامتاي كم يبلا له كم زي تريلنا نبلو زلنا خيمس لكم سكولر نايت قداي سبوغي روح قلت الناس لزخانه بحفشة نتك عندما كان قنتو نتا بارت حيال زنبر تبار حزنبر حزب زدقفو مراحي تام ماكل زلو مالتيو إمران كان هذا عبي سبورتنيا زنبري كلام ناي كريكت عبر ريسبكت زلو سبيا تهاجر بزخون زي كون كسيسوم مجمريا كاب سلطان وريدوم بتراي كاكل حج لما نعسرت عمد بيت فردي تعزيز تأثير له مالتيو سلازي نسكي هالو خلو يبارتنا تزعوات زلو مالتيو. Leaders were intimidated. So what could possibly go wrong? Well, late into the night, results started trickling in. And what did they show? Imran Khan's candidates in the lead. Most of them had contested as independents, and yet they were leading. Some trends showed Imran Khan's party, the PTI, crossing the majority, and that too comfortably. It is quite apparent to know that Pakistan Tehreek-e-Insaf is leading on 125 seats by huge margins. That means in due course of time, we shall be in a position to form governments at the center and in at least two of the four provinces. So, تناي أمريكا زي تدلي زلا بارتي نسو ملو بملو يعوت على تزبخ عسل زدلي زلو زد ما حمام رأسيو اسكنتاي كجبري نسمع زجرميو. The other side was in disarray. Nawaz Sharif himself was trailing from his seat. Most of his party leaders were nowhere to be seen. In contrast, Imran Khan's PTI hit the streets. Their supporters rallied outside polling stations. They refused to leave until counting was done. From Pakistan Tehreek. ملو بملو نتي إمران كان زدقف وزبي أبتي مرجع بزح نجار كجبر كم زخل فليتهم كابتي تقطري دمسي بوم تراي ده كونس كابتي بوتاتات نيم مرتي مخادع بيوم سلمتاي قال نجار كسر كم زخل فليتهم مالتيو زغا بعلخا حلوا قتل مالتيو مغنياتو أنصار السيستم تخيل كسب زلخا مراحين أتوم تأشيرو خلو يزغلو. The electoral symbol bat was withdrawn. Our leader Imran Khan was jailed. PTI supporters were given a message that you cannot win. But still, PTI supporters did not lose heart. The result of today's polling will be all in our favor. So, حجين تايكن رينا مسيلكم مجمريا أمريكا كمية عينت متتتاو كم تجبر الزخاء حدش حجي أب باكستان زفتن زول لغي مسلكم تديمقراسي زبال ديمقراسي ينا نتبابع كفلو خلو سلم تاي مخانو حد عبي سكولار كجلس الكميو الزد ما I think إذا فيديو زيا من البات يجبر اللغاني أنت متياتكم كن رياينا so إذا فيديو بإنجليش تغير زلا كفال جيفري ساكس أب درار فور أفريقيا زبل زلو بالعلي أب أوريدي اللغو نستو سنجزيت أنه تغون بإنجليش كسم واتدليو أب درار فور أفريقيا كتكم كترغبوا تخليهم so مجمريا بزس كان يجمر انتهي يزبل الناس اللو intelligence, in other words, analysis, understanding the world, and the second was covert operations. And basically, the CIA has been a lawless extension of the White House,
and the Pentagon and the security establishment generally to do what it wants when it wants. And there have been dozens and dozens, by a realist account, 80 or more covert regime change operations by the United States. So እንታይ ብለኩም ኣሎ እቲ CIA ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ስለያዊ ሓበሬታ ነቲ መንግስቲ ንምምፃእ ናይ ውሽጢ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ ዓለም ከተመሓድራ ኮይንካ ስለያ ናይ ዓለም የድልየካ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ድማ ብግልፂ ይኹን ብሕቡእ መንግስታት ምቕያር ኣጀንዳ ናቶምን ስራሕ ናቶምን እዚ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ ዶኩመንት ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ዝተራየ ኬዝ እዩ እናበለ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ጄፍሪ ሳክስ I think ሓደ ካብቶም ንቅድሚት ወፂኦም ነቲ ጉድ ናይ ኣሜሪካ ዝገብር ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ከመይ ጌርካ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ከመይ ጌርካ ውግእ ጀሚርካ ካብ ውግእ ትኸስብ ኣፅዋር ሸጥካ ትኸስብ ስለዚ ከመይ ጌርካ ውግእ ትጅምር ዕግርግር ከመይ ጌርካ ትጅምር ካብኡኻ ከመይ ጌርካ ትኸስብ እዩ እቲ ስትራቴጂ ብላ ኣሎ ሕጂ ናይዚያ ፓኪስታን ንብላ ዘለና ናይ ጀነራል ኣይኮነን ንዛረብ ዘለና ናይዚ ኢምራን ካሃን ኤግዛክትሊ ከመይ ጌሮም ከም ዝሰርሕዎ ፕራይም ሚኒስተር ከሎ ስምዕዋ States. Now, they generally end in disaster. These are coups or overthrows of government or destabilization of countries or other kinds of pressures on militaries of other countries and other means to bring down another government. It's illegal. It is fundamentally contrary to the UN Charter and a principle called non-intervention, which was deal with the other country, but don't intervene in its internal political affairs. Now, in this case of Imran Khan, so بحفشة كل تي CIA ዝገብሮ ኣንጻር ሕግናይ ዓለም ምዃኑ እቲ ቻርተር ናይ UN ይኹን ናይ ካልእ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ዘይምእታው ንዝብል ነዚ ኩሉ ጥሒሳ ኣብ ኩሉ ጉዳያት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ነተን ሃገራት ከምዘይ ሓውያን ኣብ ካልእ ዓዘቕቲ ከም ዝኣትዋን እዩ ዝገብራ ሕጂ ንመለስ ናብቲ ኢምራን ካሃን ናይዚ ፓኪስታን ተኣሲሩ ዘሎ መራሒ what happened እንታይ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ First, I know him and admire him a lot. He's very smart. He's very decent. He's got high integrity, and he's extremely popular. Not only was he one of the world's greatest cricket stars, but he's an extremely intelligent, capable, down-to-earth leader. And so he is the single most popular politician in Pakistan. Not a surprise. But he did something that is absolutely against the U.S. principle, which is he said, we want to be neutral. Can you imagine? He said, we want to be friends with the United States, but also Russia and China and others. Wow. መጀመርያ ብዛዕባ ኢምራን ካሃን ክዛረብ እንተኮይነ ስለ ዝፈልጠ ዝዛረብ ኢሉ ብጣዕሚ በልሕ ንፉዕ ዲሰንሲ ወይ ከዓ ክቡር ሰብ ክብረት ዘለዎ ኣብ ፓኪስታን ድማ ዝተፈተወ ፖለቲከኛ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ቀደም ናይ ክሪኬት ኣብ ተዓደቲ ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ወይ ከዓ ተቐባልነት ዘለዎ ስፖርት ንፉዕ ተፃዋታይ ከም ምዃኑ መጠን ብዙሕ ተፈታውነት ዘለዎን ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘለዎን እዩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ብህዝቢ ዝፍቶ ብልሒ ዘለዎ ብቅዓት ዘለዎ ናይ መርሕነት ብቅዓት ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ረብሓ ሃልይዎ ነቲ ሃገር ካብቲ ዘላቶ ናብ ዝበለፀት ሓንቲ ተስፋ ዓብ ተስፋ ዝነበረ ሃገር እያ ንድሕሪት ተጎቲታ ዘላ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ ከመይ ጌርካ ትሕውያ ኢሉ ካብ ልቡ ክሰርሕ ኢሉ ዝመፀ እዩ ንኣሜሪካ ካብ ምንታይ ኣቆሪቦ ዘገርም እዩ ወላ ሓንቲ እኳ ይገበሮምን ይብላሉ እንታይ ኢሉ ንሕና ኣብዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ናይ ገለ ናይ ካልእ ዘሎ ኒውትራል ማእከላይ መንገዲ መርገፅ ክንወስድ ኢና እንደሊ ማእከላይ መርገፅ ማለት ከዓ ምሳኻትኩም ክንሰርሕ እንደሊና ምስ ራሻ ክንሰርሕ እንደሊና ምስ ቻይና ድማ ክንሰርሕ ንኽእል እንደሊና ልዕሊ ኩሉ ምስ ቻይና ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገብረሎም ስለ ዘለና ትሕቲ ቅርፂ ምስ ቻይና ክሰርሑ ስለ ዝደልዩ ዝመፀ ሽግር እዩ ኣነሲ ምስ ዝኾነ ይኹን ፀቅዒ ከይሓስኩስ ምስ ኩላቶም ብሽርክነት ሃገረይ ከማዕብል ደልየ ስለ ዝበሎም ከም ዓባይ ገበን እያ ትቁፀር እዚኣ ንኣሜሪካ ነቶም ናታ ፓፐትስ ወይ ከዓ ናቶም እዙዛት ሃገራት ማለት እዩ ንሱ ይኮነ ነይሩ እቲ ሃገር ግን መርሕነት ናታ ናይ ፓኪስታን ኩሉ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ዝተንበርክኸይ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ስለ ዝነበረ ንሰብ እዚ ናፃ ዝኾነ ናትና መንገዲ ክንመርፅ ሕርያና ክንገብር ኢና ምዝበሎም ሕርያና ክንገብር ኢና ምባል ክሳብ ክንደይ ገበን ምዃኑ ድሕሪኡ ዘጋጠመ ስምዑ ርኡይ ዝኾነ ከመይ ገይሮም ከም ዝኣልይዎ ካብ ስልጣን እዚ ድማ ዲሞክራሲ ዶ ብላብላ ክብሉ ከለዉ ከነሰዕለሉ ዘለና other countries. Now, to the US, it's so weird, but neutral, that's fighting words. How can you be neutral? Either you're with us or you're against us. And when Imran Khan said, I want to be neutral, the US ambassador characterized it as aggressive neutrality. It's almost a joke. But this is the attitude, the arrogance of the United States. Now, this goes back a long time because just about every popular leader that somehow got into the middle of an American geopolitical gambit that declared neutrality suddenly became viewed as an enemy by the United States. And there's a whole litany, a whole history. I've studied this. Wow. So
زي نيوتراليتي ويكا مع كلاي مرقص موساد أمريكا يتقبلوني أزغا تتعبيتنا يا أمريكا أبت فورين بوليس زلهم عبت تعبيتيو بديهم لهم سلازي تعبيت سلازلهم أنس نربح عدي كجبرية مبال كم عب حتيات aggressive neutrality إلهم رقيهم ميلو بتعمل زحزن بو من قدد ما بزحت بهزب تقبلنا زنبرة مرحتي بغليلو زندنهم كم زحاسسن أزيوم حمقاتكم زخونون يوم زقبروهم سلامنتاي أبنت أبكال كل لاين بال بريزنت سياسة تعميم زد نقول نيرم تحنا تحنا تقول لك كارتات ناي سورة ناس نت متمسك بريزنت سياسة تسفاز اللو قل بلون نيرم سلامتاي كم تناتهم دليتهم نتعدد دليتهم نخو قبر كف كده لهم سلسل بيزنا برو the moment نربحاناتهم هنس أوروبا تطاو كلهم تجمروا تحماق عشمات كما تجمر ديكتاتور أوتوريتاريان كم زعينت شافلاق منقستي تمساسالي نديمقراطي حزب دليون هاجرو خجل زي ما راح حقن كاليو انت عين قانقاي تقامون فلت لنا deeply for decades, and I've actually watched it close up. So what happened here was that when the special military operation took place, began on February 24th, 2022, Imran Khan was pressed by the US and Europe condemn Russia. And he said in a rally on March 6th, 2022, popular rally, he said, they're pressing me to choose sides. And we're not going to choose sides. He said, we're not their slave. They can't tell us what to do. We want to be friends with the United States, with China, with Russia. The next day, and we know it because of a leak. Wow. إذا كنتات زي ما أسجميرخه أب كنتات ناي راشا ناي يوكرين أبز جمرو لجزي أب تجزيتي قال كافتم وحدات بتبعت راشا أبتي ني يوكرين زجبرته نتكنتات نراشا استقفت إيرترا كابتن حمشته ترجعهم لهم زبس حجرات ني يوكرينيين دقيفة ترجعهم لهم إيرترا دما أب راشا خيدو أفلبنا في عز قالوا تقليو نراشا دنجيسنا ديكونس بمتكل نريو زغا بريزنت سياس أبنوي انترفيو زجبرو كاب 3 عامات زجبر زنبرة كونتينمنت استراتيجي ويكا مسفح فحنا عينيته ده أمبر حج استجمره وجنا راشان يوكرين زبال يلم بمبال نبوتين أبكد ميو زومنو كنتات مالتيو سلسلتين أنا بلدلنا أبتجزيتي زناي إمران كان ناي باكستان نراشا كدق فاي كونن دليو نتاي دليو نراشا كدق فاي دلي يوكرين كدق فاي دلي مس كلهم كسرح ربحاناتو لك كم تهندت قبر زنبرت كقبري مريض واو هندي هاي لسلزلوا صغيلوما ني باكستان جن نزسبزي نتاي جرم شعا اسرع سنه كنت بخلت عمتيو هذا popular مرح زنبره نتاي جرم مسمعج. The next day the US Assistant Secretary of State called the Pakistani ambassador in Washington and said, this is very, very serious. This could really endanger relations. But if the prime minister were to fall in a vote of confidence, that could actually make things work. And that could make amends. And that message was conveyed by the Pakistani ambassador back to Islamabad, back to Pakistan. And somebody leaked it, according to The Intercept in its investigative reporting. Somebody from the Pakistani military leaked it to the investigative reporter of The Intercept. And somebody clearly leaked it to Imran Khan as well, because Imran Khan later on said, you know who brought me down? It was the United States who brought me down. And he said, I have the document. And he waved the document. So, it's too much to take. دعمي زقرب نقريو. انتهى جيروم كميلو أب رالي أب قد مهزبو نحنا برايونا أمريكا وينا يزخونا يكونان حرياناتنا كم هاجر كنقبر لنا إذا كنا تقدمنا نايروبايو يوكرين مس راشا نايروبا قدايو نحنا أمتي وطنا هاجرنا كنقبرنا مستن كيكونا مس راشا خنسرهنا مس تشاينا خنسرهنا مس أمريكا خنسرهنا مس أوروبا خنسرهنا سلزبالي نتي أمباسادر ناي باكستان ناب أمريكا تسويهم إزي حدا جنيايو نتهاجرتيا حنت خد برزلو حجي تزمدنا مسانا كحلون تحرقينو vote of confidence نزي برايم مينستر زي عبس امنت يبلان نخط نصلو من قدم على كاب سلطان نخد عليو اتي بايتو vote of confidence بهال دمص يقبرو لمو تزبي تي بايتو ابو امنت كم زي بلو ينقر مالتي كم انت غيركم كن دحن نغزيو كنعقبان خلينا إلهم إذا أنت مالتيو علوا منقسي يوم زقبرو زلو منقس أمريكا نتي بحزب استمرت برايم مينستر مالتيو إمران كان سو إذا حبريت هذه كاب أمريكا كابتن أمباسادر بحبو نابتو وتهدراو إزنا أمريكا ناي باكستان نبرايم مينستر رقيس كابو تحت زقبرو كوميونيكيشن تري ودلو أب عالمزي ببرايم مينستر تمحضر هاجر تزلع على حيلي زلو أبتا هاجر برايم مينستر أمريكا قل من قدنا تالوا
ፓራሌል ካል መንግስቲ ዘለዋ ስለዚ ነቲ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ፓኪስታን ነዚ ሕቡእ ምስጢር ነቲ ኣጀንዳ ከሳልጡ ከም ዝኽእሉ ምስ ነገርዎም እቲ ምስጢር ወፂኡ ናብ ካልእ ሰሊኹ ከይዱ ናብ ሓደ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊስት ዝበሃል ንከምኡ ዓይነት ደቂ ኣልሑ ሓበሬታ ወፂኡ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምኻድ ድማ ናብ ኢምራን ካሃን ናብቲ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረ በፂሑ እቲ ምስጢር ማለት እዩ እዚ ምስጢር ምስ ፈለጠ ንሱ እንታይ ኢሉ ንዓይ ካብ ስልጣን ከውርደኒ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ፖለቲካ ዘይኮነስ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ኢሉ እቲ ሓቂ ኣሜሪካ ዝሃንደሰቶ ፈሊጡ ንህዝቢ ስለ ዝነገረ እንታይ ገይሮም መረዩ እዚ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ዘገርም እንተኮይኑ እዛ ሕጂ ትመፅእ እታ ዓዲ ተገርም እያ this is crazy and then waving it he was charged with espionage for revealing a secret document. Exactly. And so they didn't say that's a phony document. They said, oh, that's espionage, the document that explains how the US brought him down. And on that basis, he's sentenced to 10 years in prison this week. And the United States State Department says, oh, we respect the courts of Pakistan. How about? Wow. ነቲ ኣሜሪካ ሃንዲሳ ከተውድቆ ዝደለየት ሓበሬታ ንህዝቢ ስለ ዝነገረ መንግስቲ ፓኪስታን እንታይ ከሲስዎ ኤስፒዮናጅ ምስጢር ናይ መንግስቲ ስለ ደውፀ እቲ ምስጢር ከንታይ እዩ ንዑ ካብ ስልጣን ንመላይ ዝግበር ዘሎ ምስጢር ንህዝቢ ስለ ዝነገረ ብኤስፒዮናጅ ተኸሲሱ ለንቀነ እቲ ቤት ፍርድናቶም ድማ ን10 ዓመት ፈሪድዎ ኣሜሪካ ከንታይ ኢላ ኢሉ ነቲ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ፓኪስታን ዝገበሮ ኢና ንድግፍ ብምባል ገሊፆም ማለት እዩ እዚ እቲ ድራማ ማለት እዩ ከምዚ ጌርካ ነቲ ምርጫታት ከም ድሌትካ ትገብሮ እዚ ግዜ ዶክመንታሪታት ኣምፂአኩም ኣለኹ ናይ ሲአይኤ ኦፐራቲቭ ዝነበሩ ንሚድያ ከመይ ገይሮም ማኒፕሌት ገብርዎ ንስልጣን ከመይ ገይሮም ይብሕትዎ ከመይ ገይሮም ንሃገራት የመሓድርዎን ከመይ ገይሮም ኣብ ዕዳ ይእትውዎን ፀጋታት ከመይ ጌርካ ትምዝምዝ ብዙሕ ግዜ ቪድዮታት ኣምፂአልኩም ኣለኹም ናይ ሆፕ ካብ ዝተማሂርና እዚ ድራማ ናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንምንታይ ከም ዝጥቀምሉ ኣንሓም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅቡቅ ገይሩ ክገልፆ ይፅንሕ ኢሉ ሪሊ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ዲሞክራሲ ማለት ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ንዓዘ ወፃ ዲሞክራሲ ክትገብር ዘለዋ እምበር ኣሜሪካ ትዝውሮ ዲሞክራሲ ኮካን ኤግዛክትሊ ንሳቶም ድማ ንሳቶም ዝዝውርዎ ዲሞክራሲ ክህልወካ እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ድኹም ዲሞክራሲ ዝደለየ ሰብ ብውሑድ ገንዘብ ብ$100 ምትትታው ክትገብረሉ ስለ ትኽእል ሓያል መንግስቲ ክህሉ ይደልዩን እዮም ሓያል መንግስቲ ንምትትታው ናይ ወፃኢ ሓይልታት ስለ ዝኽልክል ማለት እዩ A document that the Pakistanis obviously think is legitimate, describing how the Pakistani ambassador was pressured to convey the message to overthrow the Prime Minister of Pakistan. So Pakistan is a vassal state of the CIA. Well, we know that the military, we know that politicians there are absolutely, groups of them are beholden to the U.S. Obviously not everyone, because the most popular politician and the largest party is not. But they are being outlawed, basically. Right. And they're being outlawed with the connivance and then the public acceptance by the United States. This is American foreign policy. People should understand this. The idea is that the U.S. wants to decide who governs any other country if that country is challenging the U.S. And to tie it back together with Ukraine, the United States... Oh my God. It's just unbelievable. سمعوا لهم دي قمتاي بلالو زياد صبوا غيركم سمعوا كداك مالكم يا please. Groups of them are beholden to the U.S. Obviously not everyone, because the most popular politician and the largest party is not. But they are being outlawed, basically. And they're being outlawed with the connivance and then the public acceptance by the United States. This is American foreign policy. People should understand this. The idea is that the U.S. wants to decide who governs any other country if that country is challenging the U.S. And to tie it back together with Ukraine, the United Professor Jeffrey Sachs ዝህቦ ዘሎ ሓበሬታ መግለፂ የብሉን I think ብምልኣታ ቪድዮ ረይዋ 3-4 ኬዝ ዝባህነ ናይ ፓኪስታን ስለ ዝዛረብ ዘሎ ኮይ እንታይ ብለኩም ኣሎ ብሓፈሻ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ንዝኾነት ሃገር ባዕሎም ከመሓድርዋ እዮም ዝደልዩ ዲሞክራሲ ዝደልዩ ድማ ንኸምኡ ንክገብሩ ስለ ዘፍቅደሎም እዩ ምትትታው ንክገብሩ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቲ ክመለስ ኢና ሕጂ ገለ ካብቲ ምርጫ ናይ ፓኪስታን እንታይ ክንመሃር ንኽእል 5-4 ሌሰንስ ዝተምሃረ ዓለም ዝተምሃረቶን ዝረኣየቶን ክንርኢና ምክንያቱ ቀንዲ ካብቲ ዘጋጠመ ኩነታት ሌሰንስ ለርንድ ክትወስድ ከለኻ እዩ ነዚ ምርጫ እዚ ብቐረባ ዝከታተልዎ ዘለዉ ህንድዮም ምክንያቱ ብኩሉ መዳይ ስለ ዝፀልዎም ስለዚ ኣብዚ ኣስኬ ካብዚ ዘጋጠመ ኩነታት እንታይ ክንመሃር ንኽእል ኢሎም ሳምራይ ዝገበርዋ ክፋል ክንርኢና and let's learn نحن ممكن نمهرلو نخلينا زي تازه حلفت فيديو جن عبدالله فور افريكا لاتكم please tom english سمعوا I highly recommend كتكم تسمعوها. Now what does this mean for Pakistan and the world?
More uncertainty for sure, but that's not all. This election changes many dynamics, both within Pakistan and outside. We look at the three biggest takeaways. What should you make of this election and the result in Pakistan? Number one, Pakistan's army has failed, at least for the time being. Look at everything that they did for Nawaz Sharif. Got his cases dismissed, brought him back from London, put his chief rival in jail, delayed the vote to help him campaign, and yet the public sentiment was against them. Let's be clear about that. The final results may tell a different story, but this was a vote against the Pakistan army, against its meddling in politics. And that's So, مجمريا اتي وتحدراو حيلنا باكستان فيل كم زقبري زخانتايو نتي مرجع كوحس اي كالن كل تزقبر زلو نتهزبز انصار ربح حزبي زخيت وتحدراو حيلي كل جزي دما كم زعينا سيستمونا بكالو تحقرات نرينا حيال وتحدراو حيلي قبر نسو دما بغليلو بدحر مقارجا كتقوها صورة غل نتمنقس دما دليت زقبرو زدما نوصعتنياتات مقابريا نكخوني من وتحدراو زنا يتحقرون لك عبتت منقستي كخون زلو ናይ በይኑ ኣካል ኮይኑ ነቲ ሃገር ከም ማሕደር ዝኽእል ክኸውን የብሉን ስለዚ እዚ ወታደራዊ ዝናቶም ነቲ ትክክለኛ ረብሓ ናይ ህዝቢ ደይኮነስ ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ረብሓ ከሳልጡ ዝደልዩ ንዓታቶም ከሳልጥ ዝኽእል ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ spoils Rawalpindi's calculations because this election was supposed to be a clean slate, a chance to move beyond Imran Khan. But now Pakistan is back to square one. PTI supporters are organizing rallies and protests. Cases have been filed against 30 of them in Islamabad, and chances are this number will increase. So the polls have plunged Pakistan into more crisis. They've busted the army's aura of invincibility. Takeaway number two, the election has shown the power of technology in polls, especially artificial intelligence. Imran Khan was arrested in August last year, meaning he could not campaign. His party was also barred from holding rallies, and Pakistani media was banned from giving him airtime. Now, normally that would kill a political party. هذا عبي ترى يسترى يدلو حجون أبز معبول عالم يقولنا كل عالم بده كهون زجبروا لزلو تسمي زجبروا لزلو انتايو artificial intelligence ويكا تكنولوجي زي إمران كهان ورحشهم من أسرع سلسلة تأثيروا لأن كندا تفريدون برا بسر بيت كابتو توانا ويه جيرو انتو خونا تكنولوجي لك كم زي تأثير جيرو بارتفيشال intelligence نتحسابات ناتو أب كله بفيديوهات بقلم لقينو كم زرة بيقبروا والله انتي مالتيو artificial intelligence حدش زربا كابتك أدم زربا زنبري حدش زربا كما عبلي غليو لك مستوم سبات engage كم زقبر حساباتو خم زقلز مدباتو خم زقلز التكنولوجي تكبرو خيلو نسوكي هالو وخلو إذا دما هذا كابتي مريج أتاد حرج زماتو سا كندي بتكنولوجي كتسلون manipulated كونو خم زغلون مجنزاب كدلينايو مخنياتو اتززارب زولا كال بتخكل إني عن الاستوديو حسابات بعلودي زي ما عبلو زلو ويس artificial intelligence زي ما عبلو حساباتنا نرزلنا زي حدا كابتي بدهي نزع علمنا كون زغل مخانو يزنقر زلو. But not the PTI, because they turned to technology. Imran Khan used AI to deliver speeches. They used deepfake. His party held online rallies. They overcame physical restrictions with a digital outreach. In fact, their social media game was on point. The PTI has more than 9.8 million followers on X. The Pakistan Muslim League, Nawaz Sharif's party, has So, أبصر بيت كله 9.8 مليون followers اللو بمنطر نايتي تعبي هج تعوي تزبدله بيملن كا 3.5 مليون followers لازم تايبالتيو already أبصر بيت كله بتكنولوجي تتكلمهم أبصر بيت كله ملوخت خمسة محلالف كل نجار سلازي الفيزيكال أكلاتنا زي ما هلاو artificial intelligence كم محلالفوه كم زفتنو إذا ما حدا فلو كستنا عالمنا كونكيل له has just 2.5 million, and it's pretty active too. Whether it's posting videos from polling stations or reaction videos from leaders or even foreign media analysis, the PTI's online campaign was very Gen Z. And it could be a template for other leaders and countries. And finally, takeaway number 3, the external dynamics. What does this election mean for India and the world? Well, it's a tough one. For starters, Pakistan is a nuclear power. It is also home to multiple terror groups, the world's terror headquarters, if you will. And it's on the brink, its economy. So instability here is worrying. That's the biggest concern for Western countries. That's also why they keep backing the army to make sure that the nukes are safe. But this election will put the West in a tough spot. So, بزونا بتاعت زلو ناي باكستان هذا نا باكستان تبال نيوكليراويت هاجريا نيوكلير زلو هاجريا. So, اتكونتات كنريو خلنا بزوانزي كتباناتا أزيو حدا جنيا كونتات على بوليتيكاناتا نريو لنا أبتها جرد ما بزح عينات قبرش برا واحد تاتكم زلو وين الجري أتليس هند بزح زي تخصص سلزي إذا هاجرزيا كم قال إلى فعفتيلا التنيو كل روات وار أبيد قبرش براك ود كم زغل كابلو وحواني الزرب. So إذا كنت هات زنابي خيد غل نهند دما دكاس لي تزي كلوم أبتي
ኤስያ ድማ ኣብቲ ኩነታት እዚ እጅለን ቀደም ምስ ኢራን ናይ ተኽሲ ናይ ሚሳይላት ምቅያር ተገይሩ ነይሩ ወደበየን ስለዚ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ምስ ሕጂ ዘሎ ምትፍናን እንተሪና ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር so we're gonna ናይ መወዳእታ ንሸይሪና ናብቲ ካልእ ጉዳይና ክንሓልፍ ኢና On the one hand, the army is their ally. On the other hand, the rigging is blatant. So what will Western countries do? The United States has not criticized the internet shutdown. It says it was tracking the curbs, whatever that means. We are concerned about the restrictions on the exercise of freedom of expression. We are tracking reports of restrictions on internet and cell phone access across Pakistan on polling day. And we, along with the international community, will continue to emphasize the importance of democratic institutions, of free press, of vibrant civil society, and expanded opportunities for political participation of all. So America ከምዚ ዓይነት ብላ ብላ እንተ ተዛሪባ ብድሕሪ መጋረጃ ኣጀንዳ ተሳልጥ ከም ዘላ ኢኻ ትፈልጥ ስለምንታይ ኣብ ሓደ ዕግርግር ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ነቲ ሕጊ ክነኽብር ኢና ነቲ ሕብረተሰብ ገለገለ እንድሕሪ ኢላ ነቲ ሕንፍሽሽ ብድሕሪ መጋረጃ ኢድ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረካ ኢድ ተዘይብላ በልሕ ከም በልሕ ላማይ ዝቕየር መልሓሶም ከምዚ ኮይኑ ዶ ንኹንን ዶ ገሎ ዶ ከረርቲ ቋንቋታት በቃ ነዚ ሚድያ ዕብልኹ እዮም ዘብልዎ ስለዚ ኣሜሪካ እንተፅቂጣ ወይ ድማ ዘይከውን ብላ ብላ እንተተዛሪቦም ብድሕሪ መጋረጃ ንሶም ከም ዘለዎ እቲ ጉዳይ ዝገልጽ እዩ ስለዚ ኣናበባ ናይቲ ፖለቲካ ናቶም ክንርዳእ ኣለና all of Pakistan's citizens. But I'm not going to get ahead of any of the other official election results, so I'm not going to comment on this any further. Well, let's hope this is a wake-up call for them. Western countries have long been guilty of backing Pakistan. They've armed Pakistan's army, bailed out the government every time it's messed up, and ignored their support for terrorism. Maybe now is the time. Give me a sec. Money is used for in Pakistan. It doesn't reach the people for sure. Instead, So ኣብዚን ሓደ ኣርባዕተ ቪድዮታት ዘላ ገብወን ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ክንሰሚዕና ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነዊሕ ግዜ ተዛሪቡ እንተሓቲቱሉን እዩ እስከ ንስማዕ ኣብዚን ዘለዋ ሓፀርቲ ቪድዮታት እስከ ንስማዕ People in Africa ultimately would be better off without the UN and its agencies substituting government, substituting programs and distorting the reality on the ground. መጀመርያ ነጥብናቱ ህዝቢ ኣፍሪካ ህዝቢ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኣብ ኩሉ ኩርና ናይ ኣፍሪካ ብዘይ ዩኤንን ናይ ካልኦት ኤጀንሲስ ናቱን ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ንሳቶም መፂኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ መሳርሒ ናይቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ እዩ ነቲ ሃገር ከመይ ጌርካ ነቲ መንግስቲ ድልዱል መንግስቲ ከይከውን that's why non-government agencies ገለ መለበትን በትናትዮም ነቲ መንግስቲ ክሰርሕ ከም ዘይክል ልስሉስ ልሕሉሕ ከም ዝኸውን ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዩኤን ኣብ ዝነበረሉ ትዝክሩ ዶ ሰራሕተኛታት ናይ ዩኤን ወላ ሓንቲ ስራሕ ዘይብሎም 4-5-6 ዕፅፊ ደሞዝ ናይቶም ኣብ ዝበለፀ ፅፍሒ ዝሰርሑ ሰባት እዮም እንታይ ገብሩ ከሽዑ እቲ በልሕ ሰብ እቲ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ኣብቲ ናይ ፅፍሒ ናይ መንግስቲ ናይ ካምፓኒን ከይሰርሕ ንዑ ገዲፉ ኣብ ናይ ዩኤን ከም ባህ ቆውዕል ስራሕ ዘይብሉ ማለት እዩ ስለምንታይ ደሞዝ ናቱ ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ገብሩ ነቲ ኢኮኖሚ ነቲ ሃገርን ዲስቶርት ይገብሮ ወይ ከዓ የበላሽዎ ብቁዓት ሰባት ነቲ ሃገር ንቅድሚት ክወስዳ ኣብ ዝኽእል ክንዲ ዝሰርሑ ኣብ ዘይጠቅም ቦታታት ከም ዝሰርሑ ይገብርዎም ብኡ ገይሮም ድማ እቲ ኢንተሊጀንስ ብልሒ ናይቲ ሃገር ኮንቶ ከም ዝኸውን እሞ እቲ ሃገር ኣብቲ ኣገደሲ ቦታታት ዘይብቁዓት ሰባት ከም ዝኾኑ ይገብር እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዲስቶርሽን ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ነቲ ሃገር ብትክክል ከይሰርሕ ዝገብር እዩ You cannot be an investigator, a prosecutor, a judge and a police at the same time. It's not someone creature coming. Yeah, this is really powerful. ካልብ ዛዕባ እቲ ክሲ ክዛረብ ከሎ እዚ በዓልኻ ከሳሲ በዓልኻ መርማሪ በዓልኻ ፈራዲ በዓልኻ ጠበቃ ኮይንካ ከምኡ ድማ በዓልኻ ፖሊስ ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኩሉ በዓልኻ እንድሕር ኮይንካ ሓሶት ፋብሪካ ከም ተኣስር እዚ ኣብ 2006-2007 ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ንኤርትራ ዝኸስላ ዝነበሩ ብርግፅ ግን ኩሉ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣይ ሆፕ ኣብ ሂወትና ተማሂርና ክንከውን ኩሉ ኮይኖም ድሌቶም ገይሮም ብዘይ ተሓታትነት ክነብሩ ከም ዝኽእሉ A police at the same time, it's not someone creature coming from outside and telling us something that he has in his mind and we follow. This relationship ዝኾነ ሰብ መፅዩ ካብ ገለ መፅዩ ዝበለና ንሕና ድማ ተዓሚትና ክንክተሎ ድሌትን ባህጊ የብልና እናበለ ይዛረብ ዝተፈላለየ ዘረባታት እዩ ብዛዕባ ኣሜሪካ ገለ ካብቲ ዝነበሩ ትዕዝብቲ ወይ ከዓ ርዲት ነዚአን This relationship, the United States has preferred to take us as a scapegoat and we're saying this attitude will have to change. The trendy attitude will have to change and then definitely the United States can expect any party to work towards developing and working relationships with its authorities. You saying Eritrea is going to wait 3 or 4 decades?
So እንታይ ብላሎ እዛ ኣሜሪካ ተኸተሎ ዘላ መንገዲ ንዓና ምህደምን ኣይቲ ፍሹል ፖለቲካዊ ኣካይዳናታ ንዓና ከም ምህደምን ምክንያትን ክፅበየና ትፍትን ዘላ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ክፈሽላ ከሎ ኤርትራ ምትትታው ስለ ዝገበረት እያ ምባል ከቋርፅ ኣለዎ እዚ ድማ ዝቅቡል ኣካይዳ ኣይኮነን ኣበለ ይዛረብ ነይሩ ኔክስት ብዛዕባ ምርጫ ዝተዛረበ You think Eritrea is going to wait 3 or 4 decades before it holds elections? Maybe more, who knows? Well, aren't elections a central element of a democracy? And if you don't have elections, then you don't have a democracy. If you're telling me that democracy and the elections we have witnessed the last 5 or 10 years promoted by the United States as a separate agenda to serve its interests in a number of regions of this world, I can tell you this is not democracy for us. So, ምርጫ ድክልተ ሰለስተ نعسر 3 ዓመት كنا وحي خليو زبل كايو كمي مزبلو ما يبلعليو كنا وحي خل خوني مزبلو بزي من رجال انتاي ديمقراسي كما يجرى ديمقراسي كله كاخل بزي من رجالنا بلا مسحتته من رجالات طب كلا على من ريو زلنا بنا امريكا اجندا تسرعون ربحنا امريكا زغبر زلو ندحرو قينو اذن عنا زدلينا زقد سنا يكونن يزبل زلو من رجال بمسرت حماقيو كخونا يقبون يبل يلغون من رجال نخغبر كنت حبرتسب ملو بملو تهاجر ملو بملو نفس زخاله كون خلالو ناي وصاي متتتاو كعصو عقم زلو هاجر كون خل كله طرايت مرجع وحس كون زخل نتي دليتن بحق ناي تهاجر كوحز زخل كان دما ابز معرباو عالم بتدغاغام زاربو نساتهم نبعلم ديمقراسي نابز حج زلو كبصحو خلو بزح مسجدلات بمጨፍጫፍን بمسارب بمقتالن يم بصح مترديهم لهم نكالوت هاجرات ግን ፐርፌክት ዲሞክራሲ ዝኾነ ነገር ዘይብሉ ባዓለታውነት በሃይማኖት በገለመለ ብዙሕ መፍለላይ ዘለዎን ሃገራት ከም ዝናታቶም ዲሞክራሲ ክፉት ብዝኾነ ግበር ወይ ብሎ ከውን ዘይክል ምዃኑ ይፈልጥዮም exactly خامس ስለ ዝኾነ ድማ እንkom ዘሉና ምክንያቱ ክትወድቕ ስለ ዝደልዩኻ ንኸይትዕወ ስለ ዝደልዩኻ ሕንፍሽፍሽ ካትወካሞ ኣብቲ ሕንፍሽፍሽ ንኽረብሑ ትገይ If you mean democracy is polarizing society vertically, that's not democracy for us. And these days it becomes very fashionable for people to talk about democracy when society is divided and polarized along ethnic, religious lines, and we are not party to that kind of democracy. The one thing is for sure, the mainstream media right around the world hate your country, hate everything to do with it. Why do you think they hate Eritrea so much? It's part of their psyche. They talk about tolerance, they talk about freedoms, they talk about independence, they talk about sovereignty, they talk about security, interests and values. If anyone raises a voice against their real nature in spite of the pretensions, then you are an enemy. Well, but you did close down the free... Wow, the guy is really نتي أنا أمريكا كايدا بتحكل زفلتو بتحكل زردو كم زنبرة كم نويه مالتي يزي هجنا هجيت مالي قد مغلط عمل تجبرة يكون زي probably قد مي 10 عامات تجبرة interview سلزي كل جزء بزعبة ديمقراطية بزعبة مسل بزعبة بزعبة ربحة كزارب خلو حسوتي له نسخان ربحها قديم كتزاربهم كلها متنات كرب حدما نعتهم متتتاوزي حتى تقين وي نعتاتهم أنصارتا كايدهم زخيت تحرقينه يلا خان عها كم سيطاني مزقطرها كل كفاء كم سيطاني يقطرهانهم كسيطنو خايف التنمنتا نكتقعوها نخدكموها نخقدوها نخ بومب نخقبروها نكحجزومي لهم ينبرناتك شمكا كفيز أبيغ زقد سما يكون بحفشة اتم السيطان زتكملو تاكتيك نعها قبل عليه خان زقبرو سقمتي بعالم درجة تقبلت نخرج كبير سلازي ኤርትራ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ብተመክሮ ሓሊፋተያ ናይ ኤርትራ ነገር ድማ ሕጂ ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ዓለማት ብጋሕዲ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ውድቀት ይረአ ስለ ዘሎ ሓደ ብሓደ ፀገም እናጋጠመ ስለ ዝኸይ ዘሎ ንግዜና ንገድፎ ዲሞክራሲ ክወድቕ እዩ ጥቕሚ የብሉን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዲሞክራሲ ግን ብንሕና እንፈልጦ ንርድኦን ምስ ዝኸውን ጥራይ ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚኣ ኩዴ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል እናበልኩ ኣይሆፕ ንስኻትኩም ድማ ትፈትዎ تناي إنجليش أقدس فيديوهات بستفعل من جدي أبدرار فور أفريقيا قبل لكم يا بليز نتا channel ون تقدسكم رأيوا فلايتم بإنجليش سمعوا كم زناتي متتاوزي تدليو تم تقرنيا أنا قبل كده سبلكم أبزيت بحرهم ريانا خلينا تم بإنجليش رأيك سمعي ندحرت بلقينكم قاليون سلزي ودوت فيديو مستعرستي سلزي كدلي أبو خيتكم كنت سمعوا تقولنا بالكم كقد فكم يتصبغوا إذا مخرزين وتهم كطبعوا هيوتكم كتغيرون تدليو مجمريا نجنزبن غطبان كنرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلطو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا يكون طبعا نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفست قبروزلو أبتي سيكتر سوم ينفست قبروزلو كنجبران لنا
ሳልሳይ ዕውታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከም ኣቶም ቀሲልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቱ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ